Difu lekika samarupen metric top tanalong kidul asami alindita kalita lapen dipurong sopi ang bong inglong akay pen satlang kimenay asami damet rong pipi at tumapan ros mikropi chikimo anong kipajir. Karbi ang long lapen west Karbi ang long arat COVID-19 abur kangdang long lijia pan kecesong wusik krikitom ani bang krikitom COVID-19 positive kilong 2. Hamden Municipal Board ke parlo ward hini pli pho trok la pen trok si along sanglin kep kiron. Kardam katnil sa berta thanbang nili junari timungpi non berta ang ton pen arjuik tha. Difu likika samaru samiti atum vosi krikithom ani ahem dam sipining metric top tanalong kidun asami alindita kalita lapen dipurong supi angbong inglong akai pen satlang kemenai asami damet rong pipi aphan ros mikropi chikimo anong pajir dam si hirjumeta pajirpon pirthe adang coronavirus abur ki thora joine difu likika samaru samiti sa hemalong ros mikropi chikimo anong ki pinang jialar sumiti amai philapen akong chun bangatum ahem dam sipining metric top tanalong kidun asami alindita kalita lapen dipurong supi angbong inglong akai pen metric ang thek kemenai asami damet rong pipi atumapan aningkan pangasom ros mikropi chikimo anong pajirdam difu ANM training center adung kido bongsi dhor kalita lapen songita kalita atum asupi akleng alindita kalita difu cleared up Sankardewa sisuni kiten pen metric top tanalong kidun lapen difu rong ni hangame karmate Dr. Minder kiri rong pi lapen Dajima rong parpiatum asupi akleng damet rong pipi dipu Covenant High School pen metric pidunsi dipurong supi angkang inglong akayang bong satlang angthek kemenai cipalong sumitia hin pen alang litumapan nong along tangka suri phop pajirsi ning kireasa mia bang hinia phanta kimanga son kelong jiaphan arna mahir jumi pajir Karitang ros mikropia sarpi Gitanjali Das arideng pensi alindita lapen damera phanta nong pajir ponlo nong kiron along somaru sumiti amay purina tep lapen akong chun bang phi kamini boro atum cherapdun Karbi ang long lapen west Karbi ang long lak kep susiarat COVID-19 kangdang long lijia phan kachedan boma porhut wosik krekithom arni bang krekithom atum COVID-19 positive klong 2 Karbi ang long lapen west Karbi ang long along vosik krekithom arni bang krekithom atum COVID-19 positive long 2 Karbi ang long okpran sai campaign birta kilong atengke COVID-19 positive kilong kadokabe bang pharoi sira bang krekithom lo lasuang bong bang trok kepra pliatum kiso mesi hem chidam lo lasawur pen munida pran kidam inut vetang di fulam ding 12 km council workshop quarantine along COVID-19 positive kilong kadokabe bang polo alang lituma phan di fu medical college pen hospital laki banalong se kilang jia phan amen thap pontang lo ihin pen birta kilong thu atengke lamding road 12 km council workshop quarantine along doctor la pen nurse atum kave la pen COVID-19 positive kilong akang ditma palong la pen pe rihai hui anta ke oya bang ave pusi quarantine along kido amuni datum aning ki pongalam chepaklang West Karbi Anglong Socheng MSC constituency ke parlo Hamden Municipal Board angkang ward hini pli pho trok lapen trok sia long vosik krikithomani rong supia me karaphan sanglin kep aki joy pen ron pon pusi Hamden pen nilituma pherang ki kat news salong birtanang pale Socheng MSC constituency ke parlo Hamden Municipal Board angkang ward hini pli pho trok lapen trok si reson card kavya me karaphan sanglin kep ronsi aduntu lockdown hot kirap amodeng pontu Socheng constituency IMSC mati em rup sing teron pen sang kiron pangcheng si sang kiron amopa pleng ponlo Army pen Bokajan subdivision ki parlo rong mongwe singnara rongalong sang dali atala pen sini aki joy pen ronsi kirap paje COVID-19 ki sunga hut kachirap puasai dengsi Army penon hejong Bokajan subdivision ki parlo rong mongwe singnara rongalong Kaduri arada phan sang dali atala pen sini ronpon kisunga por hudrada phan kiraplong ke Indian Army atum isi adichi pusi pacheta kalolong lamthe paklang non malam so por phan birta moi tatpeksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ
কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Looking for your household essentials? MS Punctual Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Punctual Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. Dihina mo piputhot birta along wangtulo. COVID-19 pen kaching rai thek jia phan non he jong west Karbi Anglong arong supi hamren along isi chirok tok amodeng si chithan chipare pon pusi hamren pen nilituma phirangke hundor kro ladak kat news along birta nang pale Karbi lo charlia song hamren along COVID-19 awur kangdang long li jia phan chirok tok asai chipare deng pon tanglo Karbi lo charlia song atum kapre aham phanga song pen chalang si hithi kulat hai hu along recharge sam adwai mate hand sanitizer kachipang thir lapen hotel sa hotel lapen ko pasai hem bithe bitha COVID-19 pen kaching rai thek jia phan chirok tok asai deng si rong supiara na phan than pari nang ji pusi Church of God Mission Compound along kang niaran amay along lamte chiparai ponlo bangso ai hamre nahi thialong kulada long tin stame detol hand wash sanitizer labang chibira nahi lapen lang ki so kulat mate hotel lapen an gicho hotel tum an bangke detol hand wash compulsory lo lapen disposal glass use nahi one time use aphan disposal glass lapen disposal plate mate one time use hormusi use poning pusinil tum pinil dak resolution and ponlo lapen kebanggilang arni labangso abur pen cipayo ge phanil tum dak social organization ahin pen isi disia phan memorandum pidamji halabangso a memorandum sin nitum hanang approach pidada philo plon tenil tum dak asona saideng poni pusinil tum kese hamren head branch pen dak social organization ans tamen tum pini labangso amailong Karbi Anglong Sen Supplier Association atum vosikre hinia ni manja long birta mai phasi Karbi Anglong pen angtan ai state anat sang tiki ponasai khindang ponji pusi birta ke ap aham phanga phan than pachini Karbi Anglong pen angtan ai state anat sang tiki pona hut ka siksak sang ti amidu ka paso sang ti supplier tum ame thanga pocket pensi tangka chipi thunang rom titi pu Karbi Anglong Sen Supplier Association atum therang ke aham phanga phan pachini si vosikre ki thom arni pen angtan ai state anat sang ti kiroi ki pon asai ingkir pon lopusi kasa abidisar sukur sing kropen lampe pangdak pon Peno bangke 13 5 में bangke 13 to 5 में bangke पूरा सेल सप्लाई bangke indefinite बंधो सी दोलो kasi aduntu ni tum ako than patini jimanga loja ni tum oda Karbenglong arlo mate local adim area al bangke la bangke ni tum indefinite bonbe la bangke mane tum akenang sobdo pote ke pon ke dam bang la bangke ni tum thang pasik sagunde lapen puduna thae Nasitame jitu Dimapur aro pon pen ador jumhek laso posini tum laso independent telefon bange kachi song pon pado pon lapan te antok taglelang jitu nitum Dimapur aro kiludda mahut hala da tax lori chalan pen danglok
Kisumana text topik halaya text ajonis ini tum pini dak kar benglong arar phan mate kadowe mohol sison dan danglok ini tum sensabar tunsi kacunuri mate la so bondho bang ke cerap itu dunang ko pusialang itu mana pini lo pi forma ini tum kar benglong akia dak kipon pen oh dak kijum nam hek mate extra text nuri chalan nukti ajonis ini tum la so bon andi pini bon mate hot pon nang ko Pini Karbi Prime Time Angela Pons Gang Ton Pekla, Dombe Thakme, Kurwang 2.